Kardom kadu kawe la nili video mate nili channel long kilang arat do ana fansta me nilhin pen kardom pazriglo kardom la pen kadu kawe ta mesen lang bo mesen lang pol nali tumala comment box long to igo mesen lang ponon la pen mesen ta nai e oge pranta jong si mesen se pelote video ta kilang bang kom jum hek ason si mandat po la si kadu kawe ta mesen lang pusining thelo lapen non kilang bom nang litum la karbitich 2.0 YouTube channel long jong si kilang bom akimilang polote pader dipin pen subscribe ikon lapen adung het belarjan ta dui dakan nalitum berpon igdanon lalo pulte monon pin nili kaprek update le once tame nang litum kilong da prang ya fano nili la solam ang kai kit a video tina long kaning jelo la se kadu ka weta chini po nili bangke ningji ver velo non ke lapen aprang bangke lapen pinia video bangke Voreng Awarsai mate Voreng abirta la so APHUTHAK sinili nang paklang pon ik panali tumhan lapen nang than pon ikpo lapen kopia Voreng Awarsai kopia Voreng abirta malabang kanali tum intro lang de si thek long lepo kai keson la si pader devin banali tum intro lang ingon lapen kana na vacancy kon an qualification lapen kumantu adet pen si kecheng ma koson si apply ning ma labang kanali tum detail salam bangke chini ikpo la intro lang det pen la so apart along la si nalitum video ta lang tang det pen lang mesen polo nalitum share igon la pen mesen na comment nalitum to igo mate pi igo yo la hello tangte la kai kia son intro lang no dek sta lang pon jok jidet nalitum la pen ing son alam video bang nalitum ke lang bangke kicheng pen kijut an ke lang thori afansi nilihin mate karbitich 2.0 YouTube channel ahin pen stame nalitum han na request lo mate na tuning ri iglo Nasi pada depin pen intro lang pon igon. Lapen alitum la screen long tek pon long po lapen listes ARIAS Society Guwahati Recruitment 2022 lo lapen la ARIAS la so full form bang nalitum dak thek pon long po Assam Rural Instruction and Agriculture Service Society ya la bang nalitum dak pen thek pon long pon mat nalitum ta lang pon ikta melo la pen apu samen bang kanalitum dak details pen dak thek long la po mission team leader MTL la pen millets agronomist MA post harvest specialist PHS agriculture marketing specialization specialist la short form AMS lapen food and nutrition specialist FNC lapen la son thak sedak penang an apus amen bangke do iglo lapen dak pangrom pet pendak nalitum thek pon long po apus bangke dak 41 apus to lapen non application ba non starting lo cheng elo application ba lapen non ba nangli tum hanam piklang ekpo ko son si apply ning ma lapen education qualification kan ans nei ma labang nangli tum thek pon long po nasinali tum han tuning ri lo video ke lang thor thori apan sidali tum han tuning ri iglo asapso ta skip ke pin ben lang ik thor non la pul nali tum details alam ba nali tum dak lar dak pen nali tum dak chini ikpo lapen non ke lang bom nalitum la karbitich 2.0 YouTube channel long jong si akimi lang polte pader depin pen subscribe ikon lapen adung her la bel arjan ta dui dakta ki ber ting ni pon pedenon lapen nalitum video talang mesen polte nalitum kan maser un share ikon aso video karbing long adang arat atum anta pachini nang mate palang ikna lapen pader depin pen lang dam lo nang lapen application ending date bang da 15 July la sochiklo 15 July before nalitum 4:30 afrang nalitum jog dunang po mate apply dunang po lapen category ba nalitum chini lo government jobs lo labang government na hin pen lapen selection process ba da interview and po lapen test ai huita and pon po lapen job location ba nalitum dak thek ponang po job location bang da Guwahati sipilo lapen official website nalitum humri dam iktame la arias.in la sodim dam penalitum details sai hui lang dam iktame la penet ARIAS job vacancy 2022 la pen name of post panalitum thek polong podak number 1 nalitum dak thek poloi number 1 long bang mission team leader mate MTL daga ing sido la pen number 2 bang
millets agronomies mate MA la sodim ta nani tum thek pulang poing si la pe number 3 long bang post harvest especially mate PHS dakta ing sido la pe number 4 long bang agriculture marketing specialist mate AMS dakta ing sido la pe number 5 long food and nutrition specialist mate FNS dakta ing sido la pen number 6 long bang procurement expert mate PE la sodim ta ing sido la pen finance and 7 number long bang finance and econ expert dakle ing sido la pen 8 number lang bang social safeguard expert SSC la sodim ta ing sido la pen environment number 9 lang bang environment safeguard expert mate ESE la sodim ta ing sido la pen 10 number bang office management executive mate OME la dakta ing sido number 10 lang la pen number 11 lang bang MIS executive mate miss la sodim ta ing sido la pen millets extension experts MME la daga 15 do la pen 30 number bang millets marketing expert MME la sodim bang ta 15 do la pen dak pang rompet pen danali tum thek pon long po dak 41 an post doi la pen education qualification lang dam lo nang la pen number 1 lo nani tum thek lo la so mission team leader mate MTL along post bank ke nani tum education bank ke charli bank ke bachelor in agri followed by master degree la hui ki un tang abang phu abang phitum nang po mate dak experience bank 15 years bak ke do atum nang po la pen number 2 long la son thak thasil la dak ta education qualification bank master degree nang po la pen kado ka we long ta la son ang se la education qualification bank ke nali tum dak thek kon nang po dapen adhok long bang kenali tum computer diploma lai hui nali tum en nang po la son details laing pol sa video description along sta link dolo la penali tum dak education details bang dak tok ding o masni le details bang dak ni le nang than pon edat po the nang than pon te video ta sab so ding to chat pol se nang li tum kilang bang ke ning sam se dat po jo ai arji ding ong po than che chat po mate skip po la son no yo na se dak details bang ni le dak lai ba Paklang clear that po. La pen note for the computer skill and language kindly check the official notification. La notification on details sa hipina an hadak to notification nili na Paklang po mate advertisement alota nili na Paklang po. La pen age limit lang dam not dak age limit bang dak 50 years nahi should not be more than 50 years ya. La pen kada ka ve long la pula la pen dak number 7 pen number 8 long bang kenani tum 40 years ta chok more than la pen number 10 long 35 years la pen number 12 and 13 along bang ke 45 years ani la so pus long ki doni pulot la pen salary bang lang dam nang la pen number 1 on thek pon lang commission team leader mate MTL along 18 lakhs to 25.80 lakhs anlongi la pen number 2 long bang millets agronomist long bang 11 lakhs la son thak thak si lakhs angsel da ka la pen procurement expert long bang 6.60 lakhs la son thak thak si dak do olo la pen office management executive mate OME office MGT executive long bang 3 lakhs la pen miss executive long bang ke dak 4.20 lakhs la son thak thak si lakhs athak angselo athema ka charle ang deng ta do nei la pen kasan la pen penan an ke thek nang abang putum nei la lopal de la so job long join den men la pen candidates will be intimate and call for the interview la pen test bang ke nali tum phan nang en po jong si na hang pul de la pen nili non kai apply nei bang ke nali tum nili na piklang ekpo la pen non nili dak details sa sab so la advertisement alo bang nili na piklang ekpo nali tum phan pada depin pen lang dam lo nang advertisement alo chingpui go chingpui gelo yo prapi ka chingputa sinili da RGP dingo elo 7 minutes dam elo nanta advertisement alo bangke la hello hinali tum dak thek pon lang po government of Assam agriculture complex kanapara GS road Guwahati lalo na penason thak sidak la pena details tok lo la se advertisement alo naing bote nili phan nang puigo nili nang sanik po la pen ka apply naing bangke nali tum azat documents noi la so gmail long si nali tum send nangi email long si yan da email bang dak pithailo nali tum lang pa me igon la so email penjong si apply dun vegi pulte nili phana humri igon la details la mata advertisement alo ki lang ye phan
lasi dak bang ni lila anam piklang edit pola pen like planning bang email long si jat hormuta document sai huita na litum tok si pidun si send nang po email pen si yo la hello pinya video long bala an cholo la si video lang misen pola te na litum share ikta like comment la hi bang ting ni pin pi ko la pen la son sona video kilang long very aphan mate kilang long bomi aphan update kilong very aphan la karbi teach 2.0 youtube channel bang subscribe igon Asipinia video long malaan cholo dome thakme kadu kavere carbitis 2.0 along ke langara do ano phastame nilhin pen cardom